kakinya kotoran gitu. Ya elah, bolak. Allah Akbar. La ilaha illallah. Allah Akbar. Amin. Musik tas ya. Ya Al-Qurannya di sana kok, di belakang papa itu.
loro siji loro telu telu papat lima ya. 5, 6, 7. Tuhan rezeki kan mari ngene, Mbak. Terus berarti mari ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza wa'adna Musa 40 lailat Lailah apa-apa berarti. Sumat tumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idza wa id atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum Ittikhazikumul ijla min ba'di ma Bittakhazikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idza